Pozdrav svima, evo danas mi je došao moj novi džepni nožić, riječ je o modelu Sanrenmu 1161, potpunosti izrađen od čelika, oštrica mu je od švedskog čelika 14C28N, izvrstan neređajući čelik koji dobro drži oštrinu, ima 14% kroma, ali je dobra i tvrdoća zahvaljujući manganu od 0,6%. Ljudi ga hvale na internetu, nije neki najnoviji model, već je dugo na tržištu i cijena je povoljna, a pogotovo spram markiranih modela tipa Kershaw s ovim čelikom. Manji nožić košta 40 eura, ovaj je 28 eura na AliExpressu sa poštarinom uključenom. Oštrica je u ovom, recimo, japanskom obliku. Ima ovdje kut, kao što vidite, nije zaobljena. Frame lock je, znači zaključava se ovako oštrica. Čekajte, tu jako čvrsto drži, nema šanse da vam se zatvori greškom dok radite, s tim da ovaj model ima još dodatnu kočnicu koja, kao što vidite, zakoči ovaj frame lock i ne možete ga više ni otkočiti ni namjerno. Stvarno siguran nož. Ima kuglični ležaj, tako da se lako otvara, zatvara. Znači ovdje, ne znam da li ne mogu ga izvući prstima, znači morate ga ovako otvarati. Nema oprugu da pomogne pri otvaranju, ali zahvaljujući kugličnom ležaju nije teško, kao što vidite možete ga i zatvoriti jednom rukom. Ima za zakačiti u džep. Nažalost nije ona koja ide do vrha drške, tako da se nož jedva vidi u džepu, nego viri nekih centimetar skoro. Znači ovdje do vrha, ali kažem, meni nije problem. Možemo isprobati oštrinu, kako je došao iz tvornice, nisam ga oštrio naravno, tek je stigao. Ovo je katalog, pa što je došao s njim, znači, kao što vidite, stvarno je oštar stigao, možete evo, kao što ste vidjeli, nož je došao dosta oštar, vjerujem da će i držati oštrinu. Lijep je, sviđa mi se, nije pretežak, u džepu ga ne osjetim, a opet lijepo leži u ruci i vjerujem da će biti dobar alat. Eto, link za kupiti imate ispod videa. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod videa. Pretplatite se na moj YouTube kanal, pratite me na Facebooku i čujemo se, vidimo se. Pozdrav!